Naimbag nga malemtay amin, siyak ni Dimple Pearl Dicuaten Peralta, agta 2032. Agnaet ti Barangay Kaparian, Santa Cruz, Ilocos Sur, agtatrabaho akas may isang administrative staff iti Dili National High School. Upat kami nga kakabsat. Aday no naan nga kabsat miti na, katalo kami nga kakabsat ayan ti amami. May sanak pa yung agserserbimet dito'y parokya, akas lektor, ken coordinator ti GDC ken IYM. Naitad kanyak ato'y may kalima, ang maudi nga balikas ni Apo Jesus, ang mawawak. Idi July 18, 2012, ordinaryo nga aldaw kanyami kin mama. At ang atawen ket halos kagrad-graduar ko pa lang iti kolehiyo, ket awan pa laing trabaho. Iso agigyanak pa lang iti balay, nga katulungan ni mama nga gawawer di kambal nga anak ni manang mi. Mestra ni manang, ket asawa na adamit abroad idi. Ato'y nga aldaw, dati programa ijay pagisurusuruan ni manang, akas volunteer pa laeng, ijay Kaparian Elementary School. Nabati kanyami kin mama jay kambal. Ni Zayla, nga sangapulo tawen natatan, ken may samet nga agserserbi kas altar server dito'y parokya. Inala ni mama jay kambal, idita na panday jay eskwela, ngayon ni manang nga mapanagbuya. Syakmet, nabati tagluto, agistimar ijay uneg ti balay. Ngem ajay nga aldaw, idikit kita eksuda ni mama ayan ti siro kawayan. Napansin ko, ken nagbati ayan utak ko. Puraw amin nga suot ni mama. Idi nagawid dan, syakmet nagbantay jay kambal. Aday di kubo ayan ti nagbayitan family house ken pagyanan mi. Ijay mi nga patpaturugan jay kambal. Agsangsangit idi jay may isa nga kambal, ani Elaine. Ket inala ni mama, tapos na pandayan teris mi asidig ayan National Highway. Nabati ni Zayla ijay kubo, nga kadwak. Idi nakaring ni Zayla, napan kami ayan family house, tapa nakakita ti masida, tapi nagkikilabanan ng orasen. Adamet nakita nga sida nga dinardaraan, nga may din nakaala akon ti kanen mi ken Zayla, ada napigsa nga kalabog, ken kaslauni ti bisil nga naipakpo. Idi kumita na kayan ti tawa, adamet truck nga sumunga din, nga nangeg ko ni ating ko nga lalaki, nga yung pukaw na nga mama. Tadamit suna uneg pala, idi nga maturog. Nadung parapo, iteris mi. Imay, ubak idi ni Zayla, nagtarayak nga rimwar nga pandimawat tulong, tamok nga ating nga kanito, amok nga madin na adamadin nga napasamak kadamama ken ilay. Haan ko napupugutan nga nayawat ni Isay ti sabali, nga dumawdawat ti tulong kadag iti karuba mi nga rimwar, nga nakangeg ajay napigsang at arangudong. May sanga 18-wheeler truck, tinakadumparayan ti teris mi, nga dimanon ayan ti kwarto mi met. Iti ikit mi, iti sabali nga balay, nga patpaturugan namet lang, jay apuna. Saan ko kaya idikitain da mama kin Elaine, tapagarap kuket na karo, na maditi tsura da, nga duwa, ta 18-wheeler truck, dakkel nga lugan nakadisgrasya kanyada. Yaming tortured ko nga kinita day di mama, ijay lugan ti funeraria. Ijay ko nakita nga jebado na, kulay yellow sa nakashort maong. Nalagip ko nga ni bagakin ikit ko, nga may isang nga adadi nakita nga puraw amin nga suot ni mama, sakbay na pandayan pagisurusuruan ni manang, ket kinuna ni ikit ko. Baka signos ni mama nga mawan kanyami. Awan unay gasgas rupa ni mama, bagina, tinakaro ijayan ti ulo na.
Kastamat ni Ilay, nga walubulan na pelaang idi. Gas-gas lang ang timuging, ngem di ulo na, tayan titama na. Nagsakit kanyak tiwagas, nga panakawan ti nami, kinti na anak ko. Di ka anak ka. Nabigla ti amin. Ni Papang Minga, day jay balasyo tao, nga mangmangged para kanyami. Kakabsat ni nami nga damit labalasyo tao nga agtatrabaho. Asideg, kinhaan niya kakabagyan, kingagayem mi. Han mi amuno niya panunuten. Noon niya marikna aji nga pasamak. Malaglagi pulat na ni Mamang, uray ka na kito nga medyo ada edad kun. Mapanpanunod ko latay sunay tinaldaw-aldaw. Ado dagiti pasamak ti biyag ko. Yahan ko nga kadwa ni Mama. Malaksid laeng adi pa nakaturpos ko ti kolehiyo. Nga suna kadwak nga imawat ti diplomak. Idi nagtrabaho ak nga imuna sa JRHU ti munisipyo tayo. Isuna ti malagip ko, idi first time ko nga imawat ti sahod ko. Kun kunak itinakem ko. No kumada ni Mamang ko pelang, iyawat ko amin aja nga sahod ko, kastanda ti panagyaman ko, ti sakripisyo na nga kami agraman ti amami. Kastaman yan idi adanak ti Dili National High School. Uray ni inak ti mangigem ATM card ko, ipalubos ko. Ipaay ko amin kanya na, talakita krigrigat na, uray pa'y aday papawit ni amami di. Agkurang ajay para kanyami, tanagigidnan kami kadaman ng kinading kung umay kadwa nga nagkolehiyo. Han ko pa'y nga ibain nga ni Mama, kat may summit nga member ti TSP Icon Card. Dagito'y kat lending company. Nag-alaga pa hindi ni Mama ti baboy. Tapnula adda pang tuition, allowance ken pagbayad boarding house. Isu nga nagsahod na, agawat nak ti bonus, inak ti malagip ko. Nula ko masibibiyag pelang isuna. No kumahan nga napasamak aja nga disgrasya kanyada, at naku mapelaing ti inak nga kadkadwak. Kaya pang ibang bagak, ti problema. Nga da pang isistoryaak, no niya mapaspasama kanyak. Tasyakit hanak no open kada papa, kada kiti ikit ko, kakabsat ko, no niya man ti mapaspasama kanyak. Lalo ato'y naudi nga napadasak, gaputi sobrang nga ayat. When po, nagayat nak ti usto, ngayon napasaktan ti todo. Betrayed, fooled, cheated, di kita tinariknak. Uray yung nasaya at ipakita kanya na. Nabayag ko may nagayem atoy. Awan mat ipakita na nga madi kanyak. Isu nga nagsugal na kanya na. Nga may sumat gayang mangtad kanyak tinadagsen nga rikna. Nagtuok na gaputahan kumet amun no niya estado mi nga duwa. Tawam met pariknanan idi. Awan gusto nga kaan ken turog kapapanunot na niya mapaspasamak when no napasamak. Agur uray ta eksplanasyon. Agur uray nga ibaga ng handa kayatan. Numang rugi na kon nga lipaten suna when no kumpet nakpelang baka dapay tiyan sana. Kumbaga nabiya Alonzo na ghost, na left behind, na iwan sa ere. Apanak agtrabaho, nga dadadagsen barukong na. Numapanunot ko, hagsang sangit na. Haan pa yan makisabay ng mga anti-aldaw, kadagiti katrabahuak. Tay pakadak nga gawid na, yamhanak mangan. Agyanak kwartok hagsangit sa panagbugo. Apan manen eskwela, agawid akbalay, kasjay manen, awangkaan, agdalus ti bagi, agsangit, turog. Kasjay turitin ko idi. Kwenestyon narak ti bagi, hanak ba worth it? Adda ba madi kanyak? Tahan ko ngayon ipatan
Tan suna, uray dumangmangay ko, ngem suna naglakalak met nga nipatan. Ing tatakot na ko ngay suna ti kayat ko makadwa kumay, so nga nagsakit kanya. Expectation versus reality. Mabayin na istorya ka nagkitinturing ko nga nanang ko hindi pagtatrabahwak. Tahan niya kas jay tam amuda nga dimple, ken mabainak. Handa mo aja nga side ko. Aja damit drama na. Rinabi ingang sangsangit, agrek-reklamo, kinapo tayo. Apay nga syakpe lang tinakaramidan na. Syakpe lang nga haanan ay ayam ko makanya kung taatuidad ko. Haanan nga patwitams ti kayat na, masapak na makirelasyon. Haan ko kagura aja tao, nudikat, aja madi nga inubra na kanyak. Tidawat lang kumakanya na, kato say sorry. Ken bigbigan na nga nagkamalisuna. Ati nga pasamak, malaksid kin apo tayo nga pangibagbagaak. Babae ti kararag nga pukawin nan tinadagsen nga riknak. Rinapi ikaw awagan ni mamang ko, ngumay da karakupen ko ma. Tahan ko kayan ti sakit na. Mapanunot mo nga na kumapailang iti inak, namang comfort kanyak. Nukastoy nga down na. Nukastoy nga maawanak namnama. Kaya't ko ibaga amin kin mama. Kaya't ko nga marik na tiarakop na. Kaya't ko nga marik na tinabara ka panagayat na kanyak. Tamo kay sulaing ti makaikat ti amin nga saksakit ng tinakim ko. Kaya't ko dinggen no anyamat ibaga na kanyak. Ngawawan maaramida, tawan met inakon nga pagkamangak. Mawawak ti presensya na, mawawak ti ayat na, mawawak kiniinak nga nang tedbiyag kanyak. Nga mamuk nga dalat na suna nga mang tartarabay kanyak. Dalat na suna na mapayhaan nga pisikal nga da. Amok nga banbantayan da kami. Amok nga da plano ni Apo, apay nga inalan na kanya ni mamang mi. Makakayat nang ibaga ni Apo kanya. Nga kayak nga sakduan ti paginumak, lupay awan isuna nga inak. Nga kayak metubakder, uray maminanunak may tublak, ta pinadakkelnak ni mama nga agbalin nga independent. Kinanadagit ni mga ayat kanya kakabagyak, katrabahwak ken kagayem ko, makamamu kanya. Isuda ti mabalin ko nga pagkamangan no problemado na, kinagbalin nga ubog nga pagsakduak ti usto nga ayat. Dahit united kanya nga balikas, numan pa'y nababang yung namsek ti kay papanan na. Adaaji pagsasaunga, once a cheater will always be a cheater, and once a cheater will always be a repeater. Ati nga pagsasaukit maibagay kanya tayo, nga mangibagbaga nga anak ti Apo. Apay? Agaramid tayo ti madi, agdawat tayo ti pamakawan. Yung ulitan tayo mutlang ti agaramid ti madi. How many times you betrayed Jesus? How many times you cheated on Him? How many times you fooled Him? Ni nga tamat na po Jesus, siding sawang na dating nga balikas. Anya nga tamat ti kayat na sa uwen. Mawaw nga tayo suna iti danom, iti juice, iti soft drinks. Mawaw ni Apo tayo nga Jesus iti ayat ti tao, nga sobra-sobra nga inayat na, ngayong tadna pa'y biyag na para kada tayo. Ti ayat tayo ken kuana, ti makaikat ti panakawaw na. Mawaw ni Apo Jesus, kanyam, kanyak, ken kada tayo amin nga nangisagutan na ti biyag na. Mawawso na, ti panagsubli tayo kanya na.